Apotre Gitwaza atanga amafaranga menshi ashoboka kugira ngo agure imiti ariyo abadokiteri baje kuvura hariya. Ayo ni amafaranga angana nayo ndi yoshora mu bikorwa byo gucuruza, kuko intambara ibaye ya miti irangirika n'abajya abadokiteri bari muri risk kandi abahemba menshi. Umugabo iwe agiye gukora hariya ntiyakarikire, ntabwo yigeze areba iby'intambara, yarebye ibikenewe aho ngaho ko ari abaturage. Ese none reka kubaza abaturage bari mu Minembwe n'amafaranga wahashora, kapitali wahashora nimba ari $5,000 by'idolari, niki gifite agaciro? Kese ukene ubu nyine aho nzi wenda ugura kubaragura mu mibunda batangiye kuhagura. I'm telling you, ni ukuri pe. Minembwe naco ahantu ubona ikibanza, ahantu ubona ikibanza mu Minembwe ni za Karingi, za Karongi, za Gakangara, habe na za Kabingo nti wokibona. Kukiziba ntibikunda, keretse ukagura icundi muntu wawubunga nabwo cyangwa ukagura inzu y'umuntu, ariko kuvuga ngo wokubona baguhereza ntaho. Unagimira kuvuga ngo turakugurishije bwa mbere babakubeshe babakuriye amafaranga yose. Yego ntaho ubona, jewe namvuye ntaco nabonye. Ariko parcelle itubatse mu Minembwe hajya yundi muntu yari ifite ibipapuro wenda 10 m² cyangwa ziri ma $7,000-6,000. Yeah. Misi ishize twagerageje gushaka ibyofasha abakobwa bijanye n'isuku nyine by'abakobwa, ariko ibyabonetse byabaye bike cyane, ntabwo byabaye tosha ko byogera kuri bose. Uwo twabihaye evangeliste abishikije ruguru yatubwiye ko byabaye bikeya, barabyishimiye kandi babyakiriye uko byari bimeze, mu buryo nyine nk'aba mama bakuze bari mu bavuga ati ntaco twebwe reka duhebere abana, ariko nabo bari babikeneye. Icyo no kwibutsa abakobwa bagenzi banje n'ubundi nuko twosura tugakora, tukishakamo imbaraga, ubushobozi kugira ngo tubashe n'ubundi kubafasha muri ubwo buryo. Biragoye cyane, sinda kwesplika ngo mvuge ngo wenda ko baro imwe ari baro kizo z'abakobwa mwene data yavuze aho ngaho. Naragiye kubaza baro y'ibikoresho z'abadamu z'abakobwa bari mwihagaze mu bihumbi $400, ni $20, n'amadolari $120 gutyo. Uguze imwe undi akagura 2, 3, 4, 5, tukagenda gusura abavyeyi, tuba dukoze ikintu kinini. Bari imwe okay, hakaba n'amabaro y'abashemize y'abasore narazibajije nazo zihagaze mu $500 z'amarundi, n'amadolari $120. Habarimo mahuzu barimo yo kwambika abantu $250, $300, $400 gutyo kuzamuka. $400 nayo y'abadamu matoya, ay'abahungu $300, $150 wayibona kabisa. Izo ni bitoya cyane. Yankumva rero ndashimira abantu bose, ndashimira muri studio ku biganiro mukora, ndashimira Kanyamukwengo kuri yayikinye ndi mu Minembwe. I was so appreciated about it. Nakeretse abantu baramererwa neza cyane. Na nindi channel yitwa IITV na Umurage TV, I like them, ndabakunda cyane, ndabashimiye cyane. Mfite utu video twishinagiye nganira n'abavyeyi ruguru bakazabambwira ati abantu bo diaspora turabashimiye vraiment. Twongeye kuramutsa abakunzi b'Imuhira Studio. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro by'Imuhira Studio. Turagushimiye wowe wahisemo sheni y'Imuhira Studio, turagushimiye wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro bya channel yacu. Hanyuma nawe utarakora subscribe turagushishikariza kugira ngo uyikore. Uyu munsi hari abantu benshi bagumye kunyandikira cyane ikiganiro duheruka gukorana na mwene data Evangeliste Michel. Abantu benshi bagumye kunyandikira cyane ngo zamugarure, ariko kubera ko impamvu z'ama voyage yagiye agira twasuye kubonana, ariko kuri uyu munsi turabonanye. Kuva cagiye naje nicyo gihe tukibonanye, nibwo tubonanye. Mbasabye imbabazi rero bakunzi b'Imuhira Studio kuba ntarabikoze vuba nyine nkuko mwari mubishaka, ariko kuri uyu munsi kabisa ndizera ko mutaza kumucikwa. Hanyuma reka tubanze dusabe dutangire kuri umukobwa uri iruhande, abanza twibwire. Baramuzi nawe kuri Imuhira Studio, aba bose ntabwo ari ryo rya mbere kabisa, babibutse gusa hanyuma babaramutse tubone kwinjira mu kiganiro. Murakoze cyane.
amazina nitwa Nyahumure Chantal, akaba umukobwa w'umunyamurengekazi. Murakoze. urakoze cyane Evangeliste, nawe uramutse abantu bari bagukumbuye cyane kuri sheni Muhira Studio. twaramukije cyane amazina kera bayavuze nayo kabisa. Hanyuma urugendo rwagenze neza se kuva igihe duherukana? rwagenze neza cyane. wadusurije abanyakarere ba mama na ba papa? narabasuje bose, bose baramukije cyane, naragerageje kubabona abashoboye. bameze bate se? barakomeye nta kibazo, barakomeye bameze neza, gusa nyine ni byinshi bikenewe ku buzima bwabo, ariko ibi biraruta nuko barameze mbere siko bameze ubu nyine, ariko baracabakeneye. barakomeye se mu bibazo bahuye nabyo cange bacitse intege? oya ntabwo bacitse intege, barakomeye, bamaze kumenyera, takitamenyerwa. bya bindi twari tumenyereye abana babo batumira ba nyina baririya ngo bazi no mu mijyi, bigeze hehe ngo kubera ibibazo by'intambara baracamanuka se n'ubu ngubu? navuga kuko twasenyewe cyane n'abanzi bacu badusenye igihugu, ipurusa 90%, ariko irindi 10 turisenyera twenyine. iyo duhunga igihugu twamara guhunga tukagihungisha n'abagisigaye ngo bacihanganiye, ni kako bimeze. kuri ubu niki gikenewe mu Minembwe iri haruguru iwacu? mu Minembwe hakenewe ibintu byinshi, abantu bakeneye ubufasha bwose bushoboka. abamama bakeneye imyambarire, bakeneye imibereho yo kugaburira abana, n'abapapa ni uko nguko. abanyeshuri bakeneye kwiga, bakeneye za minerivare, bakeneye ama equipments, amakayi, amakaramu, uniforme, ibirato. abarimu bakeneye sponsorship y'ukuntu bashobora gutegwa imbaraga mu gukora kugira ngo babashe kwigisha abana. ni byinshi bikenewe cyane. ubu barafunguye ishuri? baratangiye kabisa, baratangiye, ariko bashafite imbogamizi z'ibikoresho. hacakenewe ibikoresho bihagije, nubwo ibindi byari byahageze, ubufasha bwari bwagiye bugenda, ariko n'ubu kabisa hari abana bicaye bataratangira, batarabona ubushobozi bw'amakayi n'ibindi. ese wari umazeyo nk'iminsi ngasi nibuka neza kuva igihe dutandukanye, kubera ko ndibuka tumaze gutandukana nibwo wahise ugenda, cyagiye duheruka gukorana cya kiganiro. nongere nibutse n'abakunzi b'Imuhira Studio, ikiganiro duheruka gukorana na mwene data Evangeliste Michel nico kiganiro ca mbere kuri cano ubu nyine gifite views menshi, kandi nico cazamuye cano y'Imuhira Studio. turabigushimiye navyo cyane. Asante cyane, murakoze. hanyuma wari umazeyo nk'iminsi ngahe? urumva muri Kongo nari maze almost ukwezi n'amahinga abiri. ariko iriya namazeyo 3 weeks, amahinga 3 niyo namazeyo. kuri ubu abanyamurenge bari hanze ya Kongo niki wababwiye? ndabanza mbashimire cyane, ndashimira diaspora iri Amerika, iri Canada, Australia, ahantu hose ku isi, guhera abantu bari hanze ya Kongo, mbese abanyamurenge ku bikorwa bagiye bakora. ndabibashimira, bagiye bakorera ama mutualité ahagarariye uturere, cyane cyane nshimira Amahoro Peace. hari ibikorwa byinshi yagiye igaragaza hariya. njyewe ubwanje hari ibintu najanye nagiye ntwaye, bamfashijemo kugira ngo tubashe kubironka no kubigeraho, tubigeza ku baturage, tubigeza kuri mutualité iri hariya Minembwe. ndabashimira cyane komite, mbese body y'amahoro yose, ndabashimira guhera kuri president n'abandi bose bakorana, bagiye bakora ibikorwa byiza by'intangarugero. n'ubu nyine nasize abana batangiye, barakomeje gukorera abaturage, ndabashimira cyane. ariko nubwo mbashimiye, nshimira amahoro, nshimiye mutualité yose, umunyamurenge wese uyikoreramo ndamushimiye ku giti ciwe. Imana ibahize umugisha ko barikorera, kandi bagomba gukora nyine mu gihe cyabo, kandi abaturage barazirikana ibyo bakorera, baranabizi ko ibyo bakora aho bageze nibo. Imana yarabafashije, ariko na mutualité zacu ku isi zose ndazishimiye, aho zaba ziri Swede, Denmark, Australia, Hollande. umunyamurenge wese wagize icyo akora ku bwoko, wagize icyo akora wese ndamushimiye ku giti canje nk'umunyamurenge naje. kuko ugeze hari urabona hari impinduka zagiye ziba, kandi zatewe n'abantu bari hanze. ibyo ndabishimira abantu cyane,
nabyo biri mu mutima wanje no kumenya igikenewe hariya cihutirwa emergency n'ubuzima bw'abantu nibwo bukenewe ibindi nta mwanya wabyo mfite kumenya ngo umwanzi wawe turwanya ninde watugambaniye ninde je ntaco bindebaho ikindeba n'uryamye ku musozi nabi n'uwaburaye n'uwabwiriwe n'uwambaye ubusa niwe wihutirwa kurusha kugenda ndeba imvona imvano y'amajambo ahituruka ibyo bifite ababishinzwe nimba bahari simbiza ariko kandi ico nshinzwe je n'ukumenya umunyamurenga urengana ku isi no gukora ico nshoboye nk'ibyo ngibyo. Okay, turabashimiye natwe Mahoro Peace ko bagize uruhare runini. Hanyuma iyi hari imeze gute mu bantu mu bagabo bari hari abagore bimeze gute? Mu by'ukuri abantu bari aho ngaho barakomeye, reka nkoresha ijambo gukomera kuko ndi umukristo nubwo hari ibibazo ariko kandi abantu barakomeye nta kibazo, gusa nyine baradukeneye kandi kudukenera kwacu ni ubufasha no kubageraho tukabasura. Abantu bahuye n'ibibazo bitandukanye bakeneye counseling z'ubwoko bwose, abasore bagende bahagere babona n'abandi basore baganire nabo, abakobwa nk'uyu mwene data twazanye aha ngaha hari abakobwa bagenzi be mubona bakabona ko nawe yabahaye agaciro, abagabo dufite abagabo bashobora kugenda bagasura abandi bagabo bakabaheza ihumure, abagore gutyo ni ukuvuga ngo bakeneye kubona ishusho z'abantu zitandukanye ziva ahantu kugira ngo babashe kumenya kuko bakicibukwa cyangwa se bafite abandi babatekereza banabasengera. Kumva rero kuhagera kwacu cyane ibyo dutanga ni byiza pe, ibyo dutanga ni byiza birabafasha mu buzima, ariko igikenewe cyane ni ukuhagera kwacu. Iyo tuhageze hari icyo byongera mu bitekerezo, hari n'imbaraga bibasubizamo. Kumva rero abantu bari hariya uko biri kose barahari ku bwacu, ku bw'Imana no ku bwacu, kuba turiho tubatekereza tubumva birahagije. Zanse y'abantu kuhagera tuhageze bibera neza aho dusanze cyane, inzego zose, abakobwa bakava muri Amerika, bakava impande zose z'isi, bakaza bakagera hariya bakabona n'abo bakobwa bakaganira nabo, abasore b'abahungu gutyo, abagabo bakuru, abamama, n'abantu bakeneye counseling kubera ko iyo bakubonye utahasanzwe buri wese yifuza kuganira ngo yumve kuko hari izindi nkomezi cyangwa se hari izindi mbaraga umusubiza mu bitekerezo. Ni nguko bimeze. Urakoze cyane. Hanyuma reka tubanze tubaze mushiki wacu nawe hariya yacecetse cyane. Ni ikihe cyane, nihe mpamvu cyane wumvishije ko ugomba kubana na Evangeliste Michel mu kiganiro? Murakoze cyane. Mbere ndabanza ndashimira studio Imuhira kuba yatwemereye ko twabasha gukorana ikiganiro. Nk'uko wari uvuze nyine impamvu nyamukuru nifujije yuko twabana na Evangeliste Michel, hari byinshi nomuvugaho nabashije kumubonana, niyo mpamvu nifuza ko twaganira mu kiganiro nawe tukabanamo. Buriya bazavuga ngo icyo umuntu akurusha uzawemera kandi gushimira umuntu akiriho nizo byiza. Mbere ndamushimiye ku butwari, hari byinshi twagiye tuvugana, ndibuka ari umunsi twahuye nawe duhura ntambutse mu nzira gusa ambwira ijambo rimwe ariko njyumva cyane. Ndashima Imana ko Imana naje yari inshobosheje iryo jambo nkarikora, hanyuma akava nk'umusaruro nawe akatubera amaguru, akatubera n'intwari, akaba yarashikije ibyo twari twakoze. Ndamushimiye cyane, niyo mpamvu nyamukuru nabashije kwifuza ko twabana mu kiganiro ni ukugira ngo mushimire. Ndamushimiye bivuye ku ndiba y'umutima ku bwoko bwacu, akomeje kwitanga. Buriya ndabizi ko abantu bose bafite umutwaro, ndabizi ko abantu benshi bakunze iwabo, ariko turushana ubutwari kandi n'ishaka. Rero Evangeliste ndamushimiye kubw'umwihariko ku bintu yagiye agaragaramo cyane by'ubutwari. Niyo mpamvu nyamukuru cyane nifuje yuko twabana nawe. Hanyuma se wowe ku bwawe nk'umukobwa ni uruhe ruhare abakobwa ubona mushobora kugira mu bwoko bwacu? Urakoze cyane. Abakobwa bacu b'Abanyamurenge hari igihe kenshi twibona ko turi abanyantege nke, ariko kandi turashoboye, kandi icyo umugabo yokora, icyo umuhungu yokora, ndibaza ko n'umukobwa yagikora. Abakobwa bacu ubu nzi ko dufite abakobwa bize, dufite abakobwa n'abatarize bafite ubwenge bwa kavukire cyane. Umukobwa w'Umunyamurenge ufite ubwenge bwa kavukire aba ari umuntu ukomeye cyane, tubasha gutekereza byinshi. Burya iwacu
umuntu udakunda sinzi ukuntu abana bazavuga ngo ngo udakunda gute ngo nyina n'umurozi niko novuga umuntu udakunda imurenge buriya sinzi ko nomuvuga ariko nyine ari aho ngaho abakobwa hari byinshi tubona ko bitatureba tukabona ko wenda igihugu nimba gipfuye kireba abagabo twe kitatureba igihugu nimba gipfuye kireba wenda abantu bakomeye twebwe tukifata ko turi abanyantegenke ariko abakobwa ico no bashishikariza abagenzi banje nuko twakwiyumvisha ko turi abanyembaraga tugahaguruka tugakora turashoboye dufite inzira nyinshi zo gukora kugira ngo igihugu cyacu kigira amahoro dufite inzira nyinshi zo kugira ngo dutabare bene wacu bari mu kaga k'intambara rero abakobwa ntiduhekere mu bintu bito tubona wenda hari ibintu bakobwa biza bidufata cyane ugasanga imisatsi ugasanga imyambaro ugasanga amafete ugasanga ibiriya byose ni ibishuko by'abakobwa ariko muri iki gihe umukobwa w'umunyamurenge ntabwo twakagombye kuba twareba ibyo bito cyane turebe kure turebe ubwoko bwacu aho bugeze turebe ubwoko bwacu ico burenganura ni twebwe tuzafatikanya n'abasaza bacu tuzafatikanya na ba data kandi ndabizi ko nidufatikanya nta kizatunanira rero nkaba nshishikariza abakobwa bagenzi banje ndabizi ko hariho benshi bavyumva nubwo mvuze gutyo hariho benshi bavyumva ndabizi ko hariho na benshi bakora ndabashishikariza ko n'ubundi n'abakiryamye n'abatazi biri kubera ruguru n'abatekereza ko bitabareba bose bamenye ko ari ibyacu kandi bitureba ubushize ikiganiro twakoranye nawe urabyibuka hariho umugore umwe wanterefone urumva kuzo wavuze hejuru nyine yabiravye iwacu aravuga uzi ibintu yavuze yasavye na nimero zawe aravuga ngo yarazi uko uri iriya ruguru ngo yarazi ko uri kuvuga ivyo ngivyo uri iriya ruguru ni uwuhe musanzu cyangwa se ni iyihe inspiration heza abanyu bakobwa da vision wewe bitekerezo byawe ufite jewe bitekerezo mfite ku bwoko mfite gukoresha imbaraga zanje uko nshoboye wishure na wa muntu twaravuganye kuri telefone kandi ndamusuhuje ndanamutahura cyane twavuganye nkarira cyane ambwira ngo se ngo yarazi ngo ndi ruguru ngo narako avuga ngo tugende hari inzira nyinshi zo gukora niko navuze mbere yaravuze ngo nkiza kuba uriyo nawe yari kuza rero nitegure ndi mu nzira njewe ko ndagenda icyo nobwira abantu buriya hari ukuntu utanga ikiganiro abantu bakacumva ugutandukanye kandi ntiwobuza umuntu kumva uko ashaka uri umuntu yumva gutandukana umuntu yumva uko ashaka hanyuma rero kuba ntaragera mu minembwe kuba ntaragera ku ndondo kuba ntaragera iubembe suko ntabishaka suko no kuza kubivuga hano imba mbivuga ari ku bujyaye hari impamvu zituma ntarahagera ariko nibyo ndimo niyo nzira ndimo nifuza ko umuntu wese mu maproje yawe ufite ubu nyine ukura planingamo proje yo kugera hari iwacu cyane iyo proje ndayifite nyimaranye iminsi ni umutwaro ndimo harabona bibwiye biriseriye ubwire abantu abakunzi b'Imuhira Studio cyangwa se abakurikirana kino kiganiro kubera ko wenda hari support runaka cyangwa se isaramu bashobora kuguheza uzashikiriza abantu iriya ubabwire rero biriseriye ko uri kugenda wenda gusura abantu ufite isaramu runaka azakwandikire agutuma murakoze cyane icyo nabwira abantu nuko ibyo ari umugambi uri mu mutima wanje kugira ngo mbivugire ahantu kugira ngo mbwire wenda abo tabasha kubonana yuko mfite gahunda yo kuzosura abakobwa bagenzi banje ndetse nkanabaganiriza nkabaha pole wenda ibyo nabona narakoze sitosha ariko nshaka yuko nogezaho amaguru yanje buriya isuye umuntu ukamugezaho amaguru ni ibintu by'agaciro bimwongera imbaraga bimusubizamwo intege bakavuga ati ibyo zose nubwo dufite ibibazo hariho bagenzi bacu badutekereza rero ndabizi ko hari inshuti nyinshi wenda nazo zifuza kuzagerayo uwumva yifuza ko twojana Imana impumugisha ze tuzojane kandi nawe wumva ko ari cyo yotuma ndahari baraza kubaha nimero zanje azantume tuzabashikiza isaramu yabo kandi nkomeje no kubisaba abantu bakomeze bumve ko gushika iwacu kuhagera n'iby'agaciro cyane gusumba wenda uko twoguma kubivuga hari ukuntu wari uvuze wenda igihe evangeliste agenda hari isaramu wari watumye ni nka ko wari ushatse kubivuga niki wari wamutumye numvishe umushimiramo niki
murakoze cyane. Buriya umuntu ukunda iwabo ntuzubura na gatoya, uzuvuga ngo nubwo mfite gatoya reka ngashitse. Nafashe umwanya wanje, nafashe igihe kitari gito ndagenda, nagiye ahantu henshi, nagiye mu interiyeri, mbasha kubwira abantu, ndabasansibiza, mbabwira ko iwacu hariho benshi batari bavyumva, hariho n'abandi bari bavyumva ariko batazi aho bobihera cyangwa se ukuntu bobikora. Ariko nafashe amaguru yanje, nafashe umwanya wanje, narababwiye abantu, ndabashimira cyane. Mbere ndashimira abantu bavyumvishije, babashe gufatikanya nanje, abantu nari mfite nabo nasanze ariko bafite, barakoze cyane cyane. Hanyuma bamaze gukora niho Evangeliste Michel yatubereye intumwa nziza. Ndashimira n'abantu bari hano benshi Bujumbura, nabo twarakoranye. Ni abantu beza, hari abantu benshi bakunze ubwoko bwacu, ariko ndashima Imana ko yabidushoboje ibyo bintu bikagenda bigashika biciye muri Evangeliste Michel. Imana imuha umugisha. Reka mbanze nshime ko twabanye na Nyahumure muri kino kiganiro. Ndamushimiye cyane ku giti canje. Shimiye iwe turi kumwana kuri kamera. Shimiye undi mukobwa bita Kado, izina rye rindi ese irindi rye yitwa Nyambanguka. Ni umunyabyinshi, iwawe ni mu Bikuba, n'uwiwanyu. Ndamushimiye cyane. Ndashimira Evangeliste Museveni, ndashimira umuhungu bita Bozera utuye mu interiyeri. N'abantu twagiye tuganira, uyu twarahuye bwa mbere mubwira igitekerezo, sinakimubwiye cyane, bugahita afata urugenza agenda iyo mu interiyeri kuja kugaragaza kumvisha abantu, ndetse twaranajanye tugezeyo abantu barumva barakora. Deuxième tour nsubiraho njenyine, abantu barakora. Tour ya gatatu hagenda Museveni Evangeliste, abantu barakora. Ngeze aho i Bujumbura mbibwira abandi nabo ahandi Bujumbura arimo Kado nyine navuze, ndetse n'uyu bare bafatikanye na Kado, barakora. Ndashimira n'undi mudamu bita Miriam, ni mushiki wa Museveni. Ndamushimira cyane. Na komite y'abadamu bahani Bujumbura, na komite y'abadamu bo mu makambi ma interiyeri, ndabashimira cyane, barakoze. Ariko cyane umuntu twatangije sensibilisation kumvisha ni Nyahumure na Kado. So uyu yarakoze cyane bishoboka. No kuvuga ngo ubu nyine nari mu Minembwe, twambise abantu 2,000, abantu 2,300 hafi na 40. Twambitse full imyenda y'abadamu idasatuye, amariba y'amaburuzi, bakoti y'abagabo, ibirato. Abantu barambaye vraiment. Ibyo byose byari bivuye hano mu Burundi, kandi mu babimfashijemo ipurusa 80% mu bamfashije bose. Uyu nguyu na Kado yarakoze vraiment. N'ubushize bari bamumereye nabi. Ndasaba ko abakobwa bari ku isi yose bamutera inkunga, kuko abakobwa bari ruguru bifujije kubabona, babona ntibishoboka bose. Baravuga ati nimba basi umwe muri bazoza tuganira, natwe tuza tubona abantu baza gusura abantu, ariko turabona umukobwa uza kudusura, byoba byiza. Uyu nguyu bamuteye inkunga abagenzi biwe, akaja gusura abagenzi babo. Yarakoze, ndamushimira cyane. So ikibazo kindi warubajije kubijanye n'igituma abantu badakora niki? Imbogamizi za mbere zituma abantu badakora ni ideology bura mu bantu, ni imyumvire itandukanye abantu bafite, no kutabitahura, no kutamenya ko dushoboye kandi dufite imbaraga. Ndavuga mu ngeri zose. Abapasiteri bafite uruhare rwabo rukomeye mu bandi bapasiteri. Aba evangeliste, nanje ndi umu evangeliste, kandi sinjewe cyane ufite ubushobozi, nta nubwo mfite, ariko mfite abantu, kandi abantu mfite ni aba evangeliste bagenzi banje, nabo bagomba kungira bakagira n'abandi. Ariko noneho evangelisation muri kino gihe dukora, si evangelisation yindi dukeneweho. Iyo dukeneweho ubu nyine nitanga umusaruro ku bwoko n'igihugu, cyane cyane ku bwoko bwacu bwugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Nkumva rero aba evangeliste bagenzi banje nibaruke dukore evangelisation y'ibikorwa. Okay, imyumvire abantu iratandukanye. Ndimo kumva abantu bagomba kubwira abantu bakavuga ngo kubera iki ngo abantu ngo barabyina gusa Nairobi, ngo abantu barabyina mu Bugande, kubyina si cyaha. Ariko iyo batwabyinaga kiriya gisirimba gitanga umusaruro,
kigatanga umusaruro w'ibintu bifatika. Aho duteraniye hakava ibintu bifatika bifasha abo duturanye n'abo tudaturanye. Ku bajanye na pastorale aba evangeliste bakore abasore zino channels reka mvuge kuri mkuko kwanyu ni mutanga ubufasha mu macano yanyu agaragaze ko explique ikibazo dufite sensibiliser abantu gukorera gutabara ubwoko mu buryo bushoboka bwose bw'ibintu. Comedies zikinwa ariko zikinwa zimwe messages. Ndabona nka Kanyamukwengo yarakinye video nziza cyane abwira abasore ko bagomba kumenya ibibazo biri iwacu bagakora. I appreciated narabishimye cyane niyo bita ITV1. Nukuvuga ngo buri domaine yose reka ngubwire ikintu nasanze ruguru Apotre Gitwaza ariko yafatanga ubufasha bw'ubuvuzi hariya yajanye abasore b'abadoktori. Nukuvuga ngo amakuru nafashe ava yuko intambara iba mu Minembwe cesarienne yari imaze kugwira cyane mu Minembwe bakama baga umuntu utananiwe kubyara kuko mu kuva kera ntago twebwe cesarienne ntago ku bagore biwacu ntiyabaga cyane ariko bazana abadoktori bakweza bukavuza agakura umudoktori za Lubumbashi za Kasai Oriental bamugeza hariya akabaga umuntu ufite kubyara atabazwe. Ejo bundi doktori yohereje abadoktori nyine Apotre yohereje abadoktori baragiye bavura ingwara zari zihari za kwashako twari dufite abana barwaye za kwashako aba mama basigaye bavyara neza cesarienne yaragabanutse cyane n'imiti batanga ikavura abaturage neza. Cyo nashatse kuvuga rero ku Minembwe dufite ibisambo biri mu Minembwe bidahinze dufite abagronome bize agronomy bashobora kugenda bagahingira abavyeyi hariya bakabakorera amastoke bakabahingira imyaka y'ibihingwa byose bitandukanye kuko ko hano kantanga urugero nko mu Rwanda nimba ubu nyine hahera imyaka myinshi ibyo kujya byinshi abagronome b'abanyamurenge bari bafite 80% kuko abagronome benshi n'abanyamurenge ko barahingira abandi. Okay nazo si bibi ariko kandi bagomba kwibuka ni wabo. Aha abadoktori dufite bara nabo bari harafite ingo bakeneye gutaha bagakombora n'abandi dufite abandi badoktori bo mu yandi madomaine bakenewe hariya muri kino gihe. So dukeneye abagwizatunga bafite amafaranga ku mabanke bashora amafaranga y'uburyo bwose niba yashore hariya turi mu ku areka ndagweza umufano nkabashi ari mukuriza ifu ya kawunga indege ayiguze $18 amadolari 18 Bukavu yahise mu Minembwe bakayigura ku $47. Ese kubera iki twebwe tudafite abashoramari bashobora kuzizamura kuri iyo $18 noneho akayigurisha ku $20 kuko giwe karagurishiriza n'abavyeyi biwe kugira ngo asubire abone transport y'indege. Iyo ni support abatanze kandi arimo n'inyungu ariko nyine inyungu yiwe ari uko yorohereje abaturage cyane. So ugasanga umuntu ukaje kurangurira Dubai akajana hehe ariko akibagwa no kurangurira isukari mu Minembwe kilo kigura amafaranga 3,000. Izo ni no 4,000 ni $2 mu gihe Buvira ari amafaranga 1,000 nusu $1. So nkumva rero domaine zose zirakenewe hariya mu buryo bwose bukenewe ku bushobozi buri muntu wese afite. Murakoze cyane. Tukira aho ngaho wenda hariho bamwe bumva ko badashobora gushora cyangwa se gukorera business zabo hariya kubera ngo umutekano muke. Reka mvuge ku mufano Apotre ndagweza abantu urugero rw'abantu babiri. Apotre Gitwaza atanga amafaranga menshi ashoboka kugira ngo agure imiti ariye abadoktori baje kuvura hariya. Ayo ni amafaranga ngana nayo ndi yoshora mu bikorwa byo gucuruza kuko intambara ibaye ya miti irangirika n'abajya abadoktori bari muri risk kandi abahemba menshi. Umugabo iwe agiye gukora hariya ntiyakarikire ntabwo yigeze areba iby'intambara yarebye ibikenewe aho ngaho ko ari abaturage. Ese none reka ngubaze abaturage bari mu Minembwe n'amafaranga wahashora kapitale wahashora nimba ari $5,000 niki gifite agaciro na amafaranga wohomba cyangwa niba abaturage ngarekane mbasabe nyaho murasize
je ndabona igifite agaciro ni abaturage bacu kubera ko birabafasha kandi nawe bizoba bigufashije cyane. So sinzi ko hari umuntu rero utinya gushora amafaranga yo mu minembwe ngo adahomba kandi ahabikiye ababyeyi. Nicyo gituma nari ngwate nka Apotre Gitwaza iwe ntiyarebye izo ngibyo. So n'undi wari wese ntago mbwiye ngo afate amafaranga yose yarundurire hari, ariko afate ku bushobozi bukeya abujane hari abuje gufasha abaturage. ese nk'ubu nk'ikibanza kiragura ngahe nimba ubizi neza parcelle hari mu Minembwe ubu kiragura ngangahe amafaranga Mu ngahe minembwe mu madego ntazi gihari zara. Tukene ubu nyine aho nzi wenda ugura ko baragura mu mibunda batangiye kuhagura. I'm telling you. Ni ukuri pe. Minembwe naco ahantu ubona ikibanza ahantu ubona ikibanza mu Minembwe ni za Karingi, za Karongi, za Gakangara. Habe na za Kabingo nti wokibona. Kukiziba ntibikunda keretse ukagura icundi muntu wawubunga. Nabwo cyo kagura inzu y'umuntu ariko kuvuga ngo wo kubona baguhereza ntaho. Unagibinya kuvuga ngo turakugurishije bwa mbere babakubeshe babakuriye amafaranga yose. Yego ntaho ubona. Jewe namvuye ntaco nabonye. Ariko i parcelle itubatse mu Minembwe hajya yundi muntu yari ifite ibipapuro wenda 10 metres 40 cyangwa ziri ma 7000 6000 dollars. Yeah. Irahari. Yeah. Nta parcelle iri mu madego ya 3000. Aya ntaziriho. Ntaziriho. Ni ukuri ntaziriho pe. Ntaziriho ni ukuri ndahimbere y'Imana nk'umu evangeliste. Ntazihari. Keretse ukagurira wari usanzwe aguze. Ariko kuvuga ngo barakwereka itari yagugwa mbese iraho yari reserve de kugurishwa. Ntayo wabona za Mishashu kugeza za Gahwera. Wenda wabona za Gahwera ku banyenganje ukagenda. Mishashu ntayo, Gishigo, Nyarujoka, Kiziba, za Kivumu, Irundu, kwa Bikino, gwera kwa ba metre vice president Zarias ukaza gutya. Hari aho saraguze za Gitaviye y'abanyenganje haraguze hari. Nta parcelle wabona hari. Ndayobona. Ndayobona kabisa. ubwo bitangiye kuja mu mibunda ubwo urumva ko iterambere ryatangiye kuza iwacu kandi turabishimiye cyane kabisa. Byo ni bitwereka ko iterambere riri kuza kandi tuzasubira. Okay, ikindi kintu navuga nuko giteye isoni. Turuzi hari iwacu hazotaha abantu batatu batandukanye. Hazotaha intwari zapfiriye gira gihugu zirakijyamyemwo. Izo zirahatuye ntaho zifite kuja. Bara abana bahambwe hari andi bafite kuva hari. Tafite kwimuka. Bari hari. Ni nabandi bahari bahicaye batanze amaraso yabo bahafira. Bemeye kuzapfira igihugu. Izo ni zintwari zizaba hari. Hakaba n'intwari zitagiye ariko zagize ico zikora ko basigaye. Okay, zo ntizi urumva turi intwari. Yeah. Duzota. Okay, akaba noneho mbabare gukoresha ino akaba mbabare ko ngiye gukoresha iterme sinje wayizanye. Hakaba n'imbwa zitatu. Nazo zizota. Abanyarwanda bamwe imbwa nizingahe? Nukwimuwa guhaye ni zibiri. Nukwimuwa guhaye no gusaba uwo wimye. Yeah. Nukuvuga ngo hari ni abambere nabahunze igihugu cyatewe bagatabandi ku rugamba abazongera bagaruke barateranya abandi. Hakaba nabandi batigeze bagira ico bakoze ku bwoko kandi bazi kiyakiba. Abo nabo bazotaba gaceceka. So buri muntu wese yirinde kuri muri abo ngaho mvuze ahubwo muri bajya amaraso yawe natamenekera hari basi ibikorwa byawe bizahagutange bizahagusange kugira ngo nuhagera uzogere ico uzisanzure kandi nawe uzomenye ko ari contribution wakoze kandi hari ahantu hazokira abantu ntibagira ngo none ni ibintu bizohoraho bizorangira twifuza twese gutaha. Ni ukuvuga abafite amaparisere za mibunda baje inokere bagende bayashakira ibipapuro kwandikisha. Kuko bagomba kuja kwandikisha kubera ko bizogora. Hari igihe ushobora kuzova nk'iwacu uri mu Gatenga. Nasubiye mu Gatenga ngasanga hari umwana wari wibereye mu bijabo cyangwa wari wibereye Minembwe yarayiguze. Ntacyo nzovuga. Sizoza ngo mvuye Amerika ngo uvuye Hollande ngo hani iwanyu. Oya kira gihugu kiracaje ku mustari gipangwe neza. Nkumva rero abantu bweke dukore abakobwa bahuke bakore. Ntari umukobwa nabonye wavuye muri France wagiye gusura abantu kugwegera. Namubonye kuri TIB. Ndamushimiye cyane.
hari n'abandi bakobwa nabonye umusozi yaherutse no kuvuga ejo bundi ngo abahungu b'abanyamurenge ngo ntibazi gutereta hari akantu yavuze kabisa yes yagize neza namubonye yagiye gusura ababyeyi kubwegera no kubwegera rero twarahageze nasanze havuga ko narahageze okay ikindi no kugira ngo wenda mpeze na mugenzi wanjye avuge ndasaba cyane abakobwa b'abanyamurenge basaponsa bamutere inkunga agenda aje kuramutsa abakobwa bagenzi biwe bizoba byiza kandi mfite gusubira vuba muri uku kwa 11 nzosubirayo kubera kuko tuzosubirayo cyo gukora tumaze kumenyera cyane niyo ngira wibera ahubwo sinzi ngira niyo none we wubatse inzu none kubera ko kenshi niyo uri cyane niyo tukubona ino ntabwo hatinda yes ariko kandi nubwo ngendayo singenda ku mbaraga zanje umutima ndawufite wo kujayo mfite abanshigikira kugendayo ndabashimira nabo n'abandi bose bambona bakene gushigikira gusa icyo novuga buri muntu wese akorera muri mituwarite arimo abari muri Amerika bakorera muri Mahoro abari muri Kenya bakorera muri mituwarite y'Amahoro abari Uvira bakorera muri Shikama abari Burundi bakorera muri mituwarite n'ibindi bikorwa byose biri andehora mituwarite twokora bo bitubwira bo bitubaza tukabasobanura ariko n'abagereneye gushita ubutumwa bwa Minembwe hariho mituwarite ihagararira Perezida Rushemeza baza bajana ibintu bisigaye muri mituwarite bigare ku bantu bose ukuvuga ushaka gukora yokorera muri mituwarite numva ari ikindi kintu kiri extra agomba gukora yo gicisha muri mituwarite kuko twe hari n'ige mituwarite itwiyambaza tukabafasha ku bintu bitandukanye ariko ibintu byaciye muri voie normale nziza ibishinzwe y'ababishinzwe bakabijana bakabiorienta ariko kandi bitabujije kuko hari n'amagroupe yenda yokora muri mituwarite nk'ibi ngibi aba bakoze ibintu bakoze muri mituwarite y'u Burundi ariko kandi basakora n'ibindi bintu by'umurengera hanze n'abandi bose bakenda gukora ibindi bintu biri beyond ya mituwarite bo tureba tukabibafashamo kugira ngo tubigeze ku bavyeyi mu buryo bwiza busukuye kandi burimo nk'abasore bari hariya bavuze ku ruhande rw'abakobwa barabafashije n'abasore bavyumva ni ngiki cyane bakenewe cibanze bakeneye okay reka mbigusobanurire twaganiriye n'abantu benshi batandukanye ba mituwarite jewe naraganiriye nabo barabinyemerera pe babinyemereye kubijanye n'inkunga yindi yakenewe mu mituwarite yacu y'abanyamurenge ku isi isaba moyen financial ability y'ubushobozi bareba mu mituwarite ariko kuvuga ngo imyambarire ndabyemerewe mu bimpaye nabibahereza abasore bambaye ubusa bakeneye kubambika barabindeba yo bompamagara bakambwira twabonye ubushobozi bwo kwambika pana amafaranga ndetse nifata amafaranga jewe mukangurira amahuzu mukayanzanira ndabimenyesha mituwarite zose zaho nduyi Bujumbura nibuvira nibukavu ndababwira ndetse n'abari hanze ko mfite ibintu nahawe n'abasore cyangwa se n'abamama bakababwira n'umubari wabyo bakambwira ati gendo bijane kabijana nkabishikiriza president wa mituwarite akahamagara bajya basore bakaza bakabitwara so nkumva rero abafite ubundi bushobozi ntibabuze gukora muri mituwarite bikenewe nimba mituwarite zacu kuzizi dutekerereza kuko tugurira abantu ibyo kurya ndatanga naje ariko n'abantu baratanze hano muri mituwarite hano ariko kandi bibabuze gukora kubijanye na sponsorship ubufasha bw'amahuzu nk'ibyo ngibyo izo uwondeba nta kibazo kibirimo nta kibazo kibirimo kabisa niko bimeze we icyo usaba bagenzi bawe b'abakobwa ni iki urakoze mbere taravuga aho ngaho numvisha ubwoba bw'amapariseri iwacu ubu nari mwitegura ngo nzogura hariya mu madegu numva banciye intege ariko ndabishingiye cyane ibyo binteye imbaraga cyane iwacu hazongera habe heza cyane kandi hashakwa cyane urumva ko ubu nyine bimeze gutya utaba wabona ipariseri hariya mu minsi y'imbere bizoba bigoye cyane iryo terambere ndarishima naryo mu mibunda uzonkebereho gatoya uzonkebereho gatoya arandakunda cyane hanyuma urabona ko abakobwa bari mu bihe bitoroshe by'intambara kandi bigatuma batobona wenda icyo
icyo bifuza cyose bijyanye n'isuku y'abakobwa. Mu minsi ishize twagerageje gushaka ibyofasha abakobwa bijyanye n'isuku nyine by'abakobwa, ariko ibyabonetse byabaye bike cyane, ntabwo byabaye tosha ko byogera kuri bose. Uwo twabihaye evangeliste abishikije haruguru yatubwiye ko byabaye bikeya, barabyishimiye kandi babyakiriye uko byari bimeze, mu buryo nyine nk'abamama bakuze barimo bavuga ati ntacyo twebwe reka duhebere abana, ariko nabo bari babikeneye. Icyo nakwibutsa abakobwa bagenzi banje n'ubundi nuko twosura tugakora, tukishakamo imbaraga, ubushobozi kugira ngo tubashe n'ubundi kubafasha muri ubwo buryo. Biragoye cyane, sinenda kwesipurika ngo mvuge ngo wenda ngo boyibona muri ubu buryo, murabizi ko nta bundi buryo, ariko twebwe tugisohoka, twebwe tukibona n'aya mafaranga make kugura amavuta, basi kwezi kumwe tuba duheba tubashe kugira ko twabasha gufasha abacu, kubera ko birakenewe ni iminsi yose. Biriya bintu biba bikenewe iminsi yose mbivuze buke, ariko abakobwa n'abatari abakobwa n'abandi bose babyumva, guterera iyo nkunga irakenewe cyane gusumba, ngira ngo izindi zose noba ndi kuvuga, gusumba imyenda, gusumba ibindi. Ibyo bikoresho birakenewe cyane ku bakobwa. Hanyuma nkaba nsaba abakobwa ko boshiramo imbaraga, bagenzi banje bahaguruka, abari hirya bari kunyumva, ndabizi ko bazanyumva ni benshi, bari ahantu hatandukanye, ariko bazogerageze bakora uko bashoboye kandi Imana izabibafashemo. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, waha Evangeliste Michel mikoro tugasoreza kuri iki kibazo. Ngira hari ikiganiro nakurikiranye mu minsi ishize cy'abapasiteri batuye hanze muri Amerika, bari kuvuga ikibazo nyine u Rwanda n'ibingibi by'iwacu. Nimba waragikurikiranye, nimba warakibonye, ubivugaho iki biriya bintu bavuze? Urakoze cyane, sinari nitega ko mbaza icyo kibazo, gusa ntacyo mbivugaho, ariko ndatangamo inama kuko nta mwanya wabyo mbifitiye, narabitegereye, narakibonye. Turuzi ibihe iyo bigeze ku bantu, biza bibasigira ibintu bibiri, biza bibasigira ubufura, bigasiga n'ubuhemu. Ibihe byatugezeho bizosiga, hari abanyamurenge bizosigira ubufura, hakaba n'imfura z'abanyamurenge zizobihemukiramo, hakabamo n'abanyamurenge bazabiberamo imfura. Noneho twagera iriya dutashe, cyangwa se ibihe byararangiye, ugasigara n'iceyi c'ubuhemu wakoreye ubwoko, cyangwa se ugasigarana izina wakuyemwo mu bibazo ubwoko bwagize. Kavuga rero ngo umuntu wese ahari yirinde kuzagira izina ubuhemu, turwanire kuzaba imfura no kugira amazina meza azaturanga mu gihe bino bibazo bizarangira. Nkavuga rero, urabona iyi kamera iyi ngiyi duhagaze imbere, ahubwo kera kirantera ubwoba. Kamera iyi duhagaze imbere na rutare mu ikanisa, biza bimera nka kujya ni ibintu bibi cyane. Turuzi inkoko, uzi gituma zavuga inkoko ni igisangu, kurya si uko itazi gutera, ndetse igisangu kiza gitera amagi menshi ku munsi, ariko ikibazo igira nuko itagira aho igomba guterera amagi habugenewe icogo, aho ibonye hose ziterera, aho ibonye hose igatera, aho ibonye hose igatera. Ni ukuvuga ngo bayita igisangu kubera kuko itegeranya amagi yayo ngo igire aho igomba gutera n'icogo cyayo. Iyi kamera rero nayo igira amagambo bagomba kuyivugiraho nabo batagomba kuyivugiraho. Rutare yo mu ikanisa igira ijambo bayivugiraho niyo utagomba kuyivugiraho, kandi nko kuyisesa ahantu henshi igenda ihasiga amashara. None yamara kwasiga amashara imaze gupfuka, bakaba bamwira nkoko ni igisangu, dora izisesa aho ibonye hose. Ni ukuvuga rero ngo kuri kamera uzuhata ijambo rimwe ukaba wikuyeho ishara rimwe, ejo ukahata irindi, bwacu ugasiga uja kuri kamera abantu bakabatse uyu ni ukumena amavuta. None waje no kuri rutare wahavuga ijambo ripfuye dimanche, kurindi dimanche ukaja kumara umwaka, abantu usigaye utambuka, abantu bose bagasohoka ati uyu nguyu bagiye kudekona, agiye kuvuga ibintu bitari byo. So abantu bagomba kwirinda kamera, bakamenya icyo bavugira kuri kamera n'icyo batagomba kuvugira kuri kamera. So biriya bavuze uguhwanye nuko batekereza, bavuga uguhwanye nuko babwiwe. C'est pourquoi rero navuga ngo abantu birinde, kandi kabishwa ko nubishe ngo n'abapastori bagomba kwirinda. Ubwoko ni ikintu gikomeye, ukanavuga n'ikintu ariko kirinda izina umunyamurenge, kuko izina umunyamurenge ni ikintu kitangana nanje, kiranduta cyane. Izina umunyamurenge ni ikintu kiruta Michel,
ntagomba gukora, ngomba kurivuga nabanje kuritekerezaho. Rero icyo novuga ni kuri ivyo abantu birinde baje kuri kamera bamamaza ibyo bacuruza, udafite gukorera ubwoko yamamaza ibyo acuruza, yamamaze kampani akorera, yamamaze imiterere y'uko ateye, wambare fashion zawe ugenda tuwe tundana abakeneye kwambara, ariko urinde kugenda n'izina ry'umunyamurenge kuri kamera just for entertainment yo kuvuga ibintu utari sire, utazi uko bimeze, utatumwe, utabwiwe. Ni ikintu kigoye cyane ku izina, novuga ngo usibye izina ry'Imana, izina tugomba gutinya ni izina umunyamurenge. Tugomba kubaha izina Imana na Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Nyuma yaho umunyamurenge wese ahari kurya utopfa kuvuga izina ry'Imana nta kintu cyabaye. Ni nako utagomba kuvuga izina umunyamurenge nta kibaye. Ni guko navuga. Rero nkumva rero ntacyo mbivugaho birebire, gusa abantu birinde kuvuga ibidafitiye ubwoko akamaro, kandi birinde kuvuga bidashobora guteza ubwoko values mu bandi bantu. Urakoze cyane. Reka tubashimire kuba mwaduhaye umwanya tukabana mu kiganiro. Hanyuma ni byiza cyane ko twari tunakumburanye. Hanyuma twizere ko abantu mwumvishije kandi mugiye gukora mu byiciro bitandukanye, uba ufite n'ubushobozi bwawe ku giti cyawe, gukora wenyine ku giti cyawe. Muri mutuality aho gasuka akora no ku bushobozi bwawe, nta kibazo kibirimo. Yego make cyane narayabajije ejo bundi bambwiye ko baro imwe ari baro kizo z'abakobwa mwene data yavuze aho ngaho, nagiye kubaza baro y'ibikoresho z'abakobwa bari mwihagaze mu bihumbi $400, ni $120, n'amadolari $120 gutyo. Uguze imwe undi akagura 2, 3, 4, 5, tukagenda gusura ababyeyi, tuba dukoze ikintu kinini. Bari imwe hakaba n'amabaro y'amashemize y'abasore narazibajije, nazo zihagaze mu $500 z'amarundi, n'amadolari $120. Haba harimo amahuzu barimo yo kwambika abantu $250, $300, $400 gutyo kuzamuka. $400 nayo y'abadamu matoya, ay'abahungu $300, $150 wayibona kabisa. Kandi buriya ishaka ni ikintu gitoya cyane ukora, ukwambikana babiri. Wambitse abantu babiri mu minembwe, ukambara neza muri Amerika, ububerewe kubera kuko hari ababerewe mu minembwe kubera wewe. Sero n'ubushobozi bwawe ufite, nubwo ukwambika abantu babiri cyangwa batatu, ubushobozi bwawe naho bugarukira. Mwene data yavuze ko akeneye kuja mu minembwe, yavuze ko ngomba kubimufashamo, nasabye abakobwa kumutera inkunga tukazajana, kuko mfite kugenda. Ikindi ndangirizaho hakenewe support yihuta ku bikoresho by'abana, abakeneye tugezaho babifite. Ikindi kandi tugiye kuja mu minsi mikuru ya Noheli, twakeneye kuko twatekereje kuko abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari Australia, abari Asia, abari Europe bagomba kwizihiza iminsi mikuru, n'abantu bari ruguru bizihije iminsi mikuru. None rero abantu bahaguruke dushake kugira ngo bari abantu bacu babe hafi, bumva ko nabo bagomba guserebura hamwe natwe, nubwo ibibazo bitahagaze, ariko ntitukemere kuko baje mu kinjiro ngo tube muri monde y'ibyishimo aho turi mu gihe iwacu batanezerewe. Iyi minsi mikuru igomba kuba bakambara bagaca, bakaja mu mukutano wa Noheli bameze neza, bakarya umuceri n'utuboga hejuru n'utuvuta. Turasaba abantu kuko babihagurukamo rero tukazabana mu minsi mikuru kuva mu kwezi kwa 11 tuzobagereho. Yego, urakoze cyane. Hanyuma mu kurangiza mugire ijambo mubwiye abakurikirana Imuhira Studio dusoza ikiganiro. Reka nshimire Imuhira Studio ku bikorwa mumaze gukora byinshi byo kumenyesha abantu ibibazo biri iwacu. Shimire mwene data na komite y'abadamu y'Ubujumbura na komite y'abadamu muri interieur, abaririya batumye Salamu mwarayibonye noreje aka video mbwira abantu ati muramutse bari muri Amerika, n'abari muri Amerika benshi. Reka mvuge ko ubufasha bwarengeje biriya bintu wada byari byinshi bwavuye muri Amerika, sije wabirihiye n'abanyamerika babinyujije muri mutuality yabo bingezaho. Ndayibashimira cyane. Uje wabo ntabura inzira, uje wabo ntasabwa ibyangombwa, kandi iyo utashe ntago bakuragisha. Izo ngizo ni bitoya cyane. Yankumva rero ndashimira abantu bose, ndashimira Imuhira Studio ku biganiro mukora, ndashimira Kanyamukwengu kuri yayiki nyende mu Minembwe. I was so appreciated about it.
nakeretse abantu baramererwa neza cyane. Na n'indi channel yitwa IITV na Umurage TV, I like them, ndabakunda cyane, ndabashimiye cyane. Mfite utuvideo twinshi nagiye nganira n'ababyeyi ruguru bakazabambwira ati abantu bo diaspora turabashimiye vraiment. Abantu bose ndashimira, reke babwira amakuru meza ari ruguru. Ni ukuri kw'Imana nta murwayi wa bwaki kuri ruguru, barakize. Bajya abana bari barwaye, amahoro yashizeho program yo kubatekera igikoma everyday, barakize bajya abana bose. Ubu basigaranye ikibazo kimwe cy'ishuri na equipments z'ishuri, ariko barakize n'abana. Nagiye ruguru ejo dukina nabo umupira, barakomeye. Turabajana kugira ngo tubakuremo mind zo kumva kuko ari ibindi bibazo, tukina nabo umupira, turaryoherwa nabo ingeri zose. Narashinga nk'inambuce n'abana kugira ngo numve ko abana aleze yuko nta kibazo. So abantu bari barwaye bwaki barakize, ubu hasigayeho systeme gusa yo kubegera dose twabeza ibindi byo kurya bibarinda gusaba kugwara. Ariko abantu bameze neza, barazingura amahuzu bage gusenga dimanche abayafite bakanezerwa. Iwe ndibaza bareba, mfite video imwe y'umudamu wari wambaye ihuzu zine zitandukanye, urupande rudasa n'urwa kenyeye, yagiye gusenga n'agapira katari ribaya n'ikirato kitari cyasaka yose, yahoze atera indirimbo kuri rutare nkumva mbaye ukundi kumva. Ntabwo yahoze igitambara kidasa uzi ko hari amahuzu nyasa n'igitambara, yari yambaye agapira k'amaboko maremare k'agatriko n'igitenga kenyeye kidasa n'icyo yifubitse, ariko yaranezerewe mu giterane. Ndamererwa si wowe wenyine, wowe ni wowe utambuka imbere, banezerwa batitaye ku myambarire. Mu gihe twe gusohoka ukaba ngo kiro kirato ntikijanye ngo ngwina resenganye n'iyinga, iyo nindi si tutakagomuze kuba turimo. Ibyo ngibyo bitubera isomo, kandi abo zabayeho ni bene wacu nabo tuvukana, n'amaraso yacu ni twebwe. Nkaba nshimira abantu bagize icyo bakoze n'abafite gukora, kandi babwira ngo ntiducike intege. Iwacu ni Murenge n'umuco waho, niyo ndamukanya mbahaye. Ijambo rya nyuma ndashimira Muhira Studio cyane, ifata umwanya wa mbere kugira ngo ibashe gusangiza abantu ibiganiro bijanye n'iwacu. Ikindi ndashimira Kado, ndamushimira cyane. Kado ni inshuti yanje kandi mukundira ko nawe akunda ubwoko, hari byinshi twafatikanyijemwo kandi akitanga wese. Ndamushimiye bivuye ku mundiba y'umutima. Ndashimira ababyeyi aba hano Bujumbura, bakoze neza cyane nk'ababyeyi bahagarariye iwabo, nabo ndabashimiye cyane bivuye ku ndiba y'umutima. Ndashimira abantu bo muri interiere, narizi ko wenda bigoye kubumvisha, ariko nasanze ari abantu bafite inyota cyane cyane n'umutima wo gukora. Abantu bose bagize icyo bakora, na cyane cyane ndashimira Michel, Imana imuhe kandi ikomeze imuhe inkomezi. Inzira ziragoye, nabonye imizigo umunsi imizigo igenda, nari kumubwira ati je ndabona iyi mizigo ntaho izoshika. Umutima nenshi titege cyane, mbona ko itazoshika pe, yari myinshi irenze ayitwaye wenyine. Nyine naravuze ati Imana niyashika, nakazamubwira ati niushika ifoto ya mbere uzoyifotora mpi ifoto ko byashitse. Ndamushimiye cyane cyane bivuye ku ndiba y'umutima. Umunsi mbona iyo foto y'ibintu naranezerewe cyane, numva umutima wanje uguwe neza, kubera ko ibintu twarabitekeye uwo munsi bwarije sinariye, nararushe pe kugira ngo tubipange tubivangure dushire amashata aha ibindi ibintu byari byinshi cyane, ariko ngatekereza ukuntu bizoshika. Ndashimira cyane abantu bo hanze cyane, ndabashimiye. Igishimwe ryanje ribageraho pe, babashije gufatikanya na Michel ibyo bintu bikagera mu Minembwe. Ndabishimye cyane, n'ubundi abantu bakomeze bakore n'umutima mwiza. Ndabizi gukora ntabwo ari ibintu byinshi, n'umutima. Abantu bakomeze bagira umutima wo gukora, nicyo twifuza. Murakoze.